Here today mesa.skincare channel at sabay kabuga chu kaming chu mesa niya ole tunchu mahianin products review na hun kan manganga sunscreen chakati berte singami Instagram lama page on reels ate po I kasiam to best sunscreen 2021 mo kumsani somni pakata sunscreen chaswal ka ti singami karon review don ni atop play milawen sak don niya Ole tunchu maka product on review to hi Sunmate sunscreen niya hi niya alempo ka ton tilanga nga inmu chiang thengem o hi SPF 30 plus niya chuanin broad spectrum ani boka PA 3 plus ani o hi UVA UVB laka han min veng company chu chuanin ama hi silicone base niya chuan matte finish enge amom lawa amet ani chu mo matte finish ang khan ei boka in noi khanin kina kan noi lai te poka ton tilanga nga mana nuame me he sunscreen hi chuanin adanga ka lu thuk main ingredients an masango ingredients hianin a sunscreen filter si soipotila eva benzone neya octocrylene oma octyl methoxycinnamate omboka chuanin octyl triazone omboka chuan tinsorb s omboka ni heng ho hi a thalom kho me chemical sunscreen ania chemical filters ve kan manga chemical filters apo a that b kho mo I atop ho kan tiang ha an mangani chemical sunscreen mangtan chuanin hei man nge chi ania a chaboka tin ka soile du chu hi medicated sunscreen ania aman po to lowa cheng zaruk somriat pasari manania azwar tu te pon nakina kala soyanga he sunscreen hi andang lambig na chu acne prone skin po na man the acne prone skin ta na ansiam ani enge my bol chi tan po man nga mani chu vun non comedogenic ania vun ko no puite to rang chi kha umlawa tin oil free ni boka fragrance free ni boka mo enge skincare ka du lawang chi kha ti top mayang kha umlawa ni chu wang chuin he sunscreen a safe enge sunscreen mang thelo tan pon sunscreen ka mang thelo ti chin tan po khan he chin man the ka renga tin sensitive skin tan pon he chu man nom veu ka ring chuanin he ba ka hianin ingredients ang kan en le halanga ectoin le elastin oma hi anti-inflammatory mo maibul turveng tu telelo control tu te khania chuan antioxidants an ni boka antioxidants su kan chetonga kan vun tan an changka mmea vitamin C te green tea te po antioxidants an nia kan vun enge pon boro ka changa don ti chetu tu rangkha alo veng ani chu mo an lo veng tel kan ti to kha chuanin heba ka hianin anti aging ani tel boka sunscreen chu anti aging ani tel zel ni kan ti to kha o sunscreen chung chang ka soi to kha chunga handling ka ron dangai lo investment shim don nia chuanin heba ka hianin ami hi lama hal do ka kan en mai nga dicarboxy carnosine HCl ti a oma hi enge glycosylation an te chu kan vuna hianin hi a omve the ni chu kan vun collagen te ati che theya tin kan vun rong kan complexion te kha aron ti eng deuh the ni mo aron ti danglam the aron thak danglam the ni chu tin kan vun elasticity mo kan vun te kha elasticity te kha ati che theya omzia chuin kan vun kha ati mar chadu kha ati che theya enge ati voi ma the ni chu kha la ka chang kha in hemi dicarboxy timayang hemi dicarboxy hianin khamila ka chang khan min veng veka alo veng ve veka chu achat na mania chuanin he ba ka hianin water resistant ani boka he sunscreen hi water resistant sunscreen chu winter skincare tips apo winter life man chi le zwal ka ti to khamo winter light on man nge cha ka ti kha begin dry skin te dry over tan te le combination te tan pon yan chu tin ke mangai po hianin ka manga ka fak khop mai chuanin ka experience kan soi anga he sunscreen a hianin a tha ka ti via wa man pon wam ka ti enge hemi ka mana wang hian breakout mai bolang kha kan elawa social kan elo thokat lai khan ka vun kha aron ro lek leka hemi sunscreen ka man ni le ka man lo ni chu a sia chan ve khop mai hemi sunscreen ka test du wang shim min man ni le man lo ni kan he ani a chan chu ka sunscreen enge water resistant kha ani na kha ka proof cha kan ni chu timeng winter lai na bikin mo enge kan vun achanga nong chuak to te kha alo veng tharengem kan vun a protect chaim te kha ka test sa ka water resistant ani na khan chuanin ka proof lo tlinga kan ti teng moisturizer nen chaw ka man pon hi
ka du khop viau atok ka ti viau mai ti mom chuang lawa noi ti din tlemin enge anal deuh pela ti mayang mo silicone base ani na tlemin anal dewa chuanin man zon huian tlemin a huang deuhin a langa mo tlem mom deuhin a langa ma se a rei nuwa a in blendina ti khan mai ti mom chuang lawa putan nuam maya mai po ati ro lem lo ani mo chuanin hemi ka man lo ni ve thunga chuan khati hunlai khan tlemin ka mai kha tlemin ron ro ve dewa skincare po hydrating lampang kha kamang tela chuanin moisturizer po kamanga chuan hemi sunscreen lo kamanin bikin mineral sunscreen oil free tho kha kamanga kha chuanin enge ka soi thiam dan chuan adu khoplo khafun khana lo du khoplo man zo no skincare ti zo vek no tlema ro mal da wangkha inche thiamin ka renga dry skin tele dehydrated skin te chuanin khatiang kha kania kha mi dry feelings ang kha kane ni chuwang chuanin he sunscreen ka fak maya ana tholo to thok cha a tin water resistant ani na hianin belchian adol bok ka tia chu ka soi fia thiam dan ani chuanin he sunscreen hi IG akhanin Zion Medic ti page awma kha lo follow la ani hianin an zuara anneya cheng zaruk somriat pasari man chawania atolem lo khop maya sunscreen cha chuanin 50 ml ani bokani IG mang lo tan po Zion Medic dor hi changor kona awma kongan me anoma an ming polian de lo in tar ko wang mun hal savak lo in lo pat ve don nia chuan ka khai khom na chun he sunscreen ni cha ka tia ka du khop lo na bel chu SPF 50 tal ni these ka tia ma se 30 chin hi chu apoi lawa SPF 30 hian in 95 atanga 96% vel min veng an tia SPF 50 hian in 98 vel an tia chu ain thlau dan ania atam lo khop maya tam thua chuan SPF 30 po hi ai ayom mi alawa acha ka te member ma se ke chu SPF 50 lam kha ka du zela ma se he poi ka mang tho acha ka ti tin SPF 30 plus ani ba ka broad spectrum ania nge broad spectrum hi apoi mo ka ti to ka sunscreen a chun chu wang chon he sunscreen cha ka ti khop mea in lo man ve nge tam po ka du sak chewa winter life he chon man nge chi ka ti tin samara po man a shom lo he hi ole tun chu ma chuan in khati chu ka ron review thei ania ka thil ron soi te kha adik berin a thabel vek lo nga nangma cha ti le inge zong kha apoi mo ber ani chuanin ka video te lo tang kai puya ilo hlok pui chuan khoi takin ka channel hi milo subscribe sakla ka video te milo like ka milo share sak thorin ka song box ya ti chuanin an hnoya hianin affiliate links le codes te ka ron dalia products in le tlom theina tur kha ka channel te milo support zela vai lom thu ka soibo ke video le pe ka ngai mula chau